Unkumaniana wamba bwa miunda ya plot ni bwambirite kuonekana nterechia mukuri wodine atima wakariba kiorotaga atongeria bamatura bakiuga ni boba tongerete kiri wamba bobo ni kwithirite kurina makarika jaja kwa winge ntereji chia buri tabura tugutaririrwa ni Kelvin Kimathi. Ungumaniana wamba ba miunda ya sio plot ntureni ya mukuri wadini atimo ithina itite nambari kunyamaria kariba nture umuno bakelo tatungoria matura ni ntubwa thine yi barumirite buru onitore mukuri ndererete ana bakobonde mukuri na bakorera mukuri na kwa plot ye kwa ya famiero injobure na chifu mateni ndavezere za komi na yele na matini ya kiraoni hicho na chefirikare loi kaisha mwamba. Mimi nilienda kumuitika huyu mama. Nilisikia nduru nikaenda kuitika. Hiyo nduru sikuwa najua ni nini juu mimi ni turesara wa Mwerega. Nikauliza ni mtu amekufa ama ni nini juu tulikuwa na maambulensi ingine hapa na ingine hapa. Nikaenda nikakuta watu ni wengi sana, nikauliza ni shinda gani iko hapa. Nikaambiwa ati ni ploti ya mtu inajengwa. Kwao wakubwa tuko nao Mukuri. Hakuna usaidizi tunaona kwao. Kitu ya kwanza kama wazazi wetu wanaenda kuvunja kuni pale msitu. Na wakienda kuna mtu anazunguka hapo. Tumepiga ripoti kwa polisi, tumepiga ripoti kwa masabueria, lakini hakuna action inachukuliwa. MC watima Martin Kimathi Kumbole na arura wekite karuna karibao nterune kendo shuda nterathine ye nkothikira thina cienu na thina iti antije imbethera mbije naza kwena lakini ntaije thina extent ate muntu nankeri kiratasi kiandikirie twake Martin Kimathi kitena plot number utekenge kiandiki ngoria muntu wochiere mwane aja miaka 23 ni ati ina muntu araumare ina muntu umere chotuko eja kweberia muntu karete ya miaka 20 ina muntu akuma miaka 20 inare kana kara akuete karariokera na yethra plot yene ajokirwe na ndege ntokira kwenda kubwira amboira mbere mbareria agenda ira chiaza gentokira bombo bwira antu bamukurinya ugo ikuraza na au kirage kabure na antu babainge bakwaria ibwara yako gwatanira Kumbole na ulito muno akirombe bimya bikaibya kuthia tathine ikinyawenelete muboyo munki kiria tungorero matura nturene yakiwa kinyabwibure abuthia takirio bisiri bati inene oni process inerambetete nyume mwari Joana jothira oni ndienda kumora munene mwankora munini uraomba kwithira use kana na miunda physical planner bakaunti pauti akaba ena thina no ntumbuga ndende bera turinde jara lakini mbugire ampambe mbeje nthikire ntekeje kwirwa ujuria kana boja gukira kuga bokiuga uria the no wenderia miunda ethira ndeni nko ndena information yonthe ndiamberia kumora munini no ora munene na mwari jo ethira zozo mwari Joana ndienda bonthe beje bakarendhia batwerezere kila kitu na kuigwa bona thina yenu ere anene ni leadership thina yenu ni ere anene ni leadership na no nto thina yenu ere anene ni leadership re babu enda neni nturene teu endeni kuma banjobure na ba Martin tema lakini tuge atere batethuri na uma hedra batethuri na aki tukejoaja na nkera ndicisi atotwera ntuko mweri biumya bitethira biere tutereza wa kanafo athithia formula ere onthe akathithia na ara magutumira formula yonthe antume onde Kumbole mbeje tuthithia kithurano aja tubaikirie chabueria babega bara bagatetera antu ba Mukuri. Weru TV kumaburi mbita wake Kelvin Kimathi.